NDC Portia asanso aka ne ho biom abusua munim abaye fe na NDC Portia nansan mu obe accuse Kwesi official ne Sam George say omo yetumutumu but o kasa wasanso asisu pi say the ono ka na de sa na o ka ho no kure na o ka no wasanso mani bi e de ama NDC fo a omo kasa de tia no media no say omo adwen wo from no ma beto no e politics mabusua ha ya Ghana Nsem TV hanom no nsem we si no ye bobo mu ni adwendwene ho ni ye tietie mu na ye ne Ghanafo ache na ya pe ehu eye pumasibre yambo we nko tie nsem NDC Portia e da to dwa ene e woni page so na nsem o kan de busua emu oduru yango tie diodi kan ne ba ne wi a e be cheche nsem busua yanko murum yanko Oba follow page no ba like page no eye ni nyame ahira so me Kwesi Portia you should natural principle abuziafo NDC fo bi ni mo ade abai NDC fo bi ni mo ade abai he mo ade ai me enya TikTok ni dem be politics o media ntiamba social media ne se me be politics me starting politics 2020 thank you to ne starting politics me Portia me dia grow aye campaign e wo Facebook wache enya TikTok ne dem buy NDC ni panyin bia no ni Kwesi Portia enti mo amoti ba bia mo kasa na panyin bia ni wo o fra panyin bia on fa na me Kwesi Portia me nyeko me nya bia nyeko me nyeko me nya obi a me nyeko me nyeko me ko bi wa nipa ne tuwa bohu ne maba me nyeko me ko bi wa nipa ne tuwa bohu ne maba me nyeko se mo sheda frem krofo no me mfra obi me nyeko ya mumusa mo bai me no NDC fo bi me ka kire mo NDC fo bi nim say me ka kire mo ya start your politics no wo nya politics na TikTok mai ma wo mbeye wo content creator no wo back social media so no enya politics no de bae me Portia me the politics ni ba social media ma gira social media a campaign am NDC aye adwumadene good 5 years am NDC politics atemum on politics asia obekasa atemunim ade Sam George ye no edi atem Kwesi official ona say ya fresh Sam George onfa ya fresh Sam George wo na obeka chat fast squad fa na Kwesi official obi a wo ye gay de ni uti mbeka chat me Kwesi Portia say wo obi frɛ wa aka chat Sam George say onfa na wonfa uti no office wa obi a wo ye gay de Sam George nim be ma wo shekaba ne street de wo de no fo sisu ho de no kra mfa nto chat wa personal de wo ye gay na obi a watima di Mahama atama wo condemn NDC party no Saja Sam George twincho ben na endia wo Kwesi official wo muade nche bia because the whole Ghana mampani John Dramani Mahama wo tinti na tem because wo ye MPP ni wo Kwesi official wo pan ni bia ne mpese obeban hwan me energy na kita me no wo kita bad energy a wo tinti me nkreke wo kita bad energy a wo tinti me nkreke o because me Portia me nya katafu miemia so na hu bi no aka kire bi se Portia di atem Portia o mu ade oboa o suro energy no ahoja na ani bere so hu bi anani ade na enya bi obi anani ade na obi anu a nani ade no ba ka cho se nani ade da appearance ne be mo wahu nipa kro enti mu NDC fu abi ni ma mo kasa ne ma me kasa me jam say mwa obiansu obiaso obiambeye campaign masa obiansu munya NDC fo binim mo kasa se munya nyansafo se wo ye nyansani obiansu se be ye campaign na NDC fo ne ye ka no sabe tama me brasa me koma agrada eska no wa peska kogusa me jemfi botoma anan wa koye aduma masa me jemfi nyanya ntre na boa ada ne satan sa me jemfi de onya nipa satan ne brasa me onya obikunu he enti u Sam George u Sam George u musa me jemfi how dare you enya me Kwesi Portia mani so a ade na mo NDC fo bi mo de yes Sam jemfi bia na me de yes Sam George Sam George u tunsu adware u rock ni ye papa jeje gire ya to family na nka Sam George ni amede beji on social media no
betima de wafiri binsem say me Portia mpali for mu say Sam George me your word more social media NDC ni bia ni because me in the politics ni ba social media na NDC fo bi no abemu di aten no mo the politics ni ba social media hey by force politics na mo yeje by force politics ya mo yeje by force politics ya mo yeje mo the politics ni ba social media there me Portia 5 years ni thank you to me the politics ni ba yo me the politics ni ba ye what you say me the politics ni ba yo me Portia my judge madra ye aye nkutujuma aye wu ama NDC because of NDC ya team kotum mo NDC fo binim o the politics ni ba ye campaign time ya no do hu be wura NDC now who program who content creator who try no TikTok dada me Portia nya TikTok na mama be me Portia me Portia dada sani amoka se mpanyimfo ni nimo mpanyimfo ni nimi ko sia Portia no wo kura 5 years ambe jina social media no wo ba TikTok ba dabe TikTok dabe na ba he mo kura TikTok ba ya mo na anu ade ya mo campaign tambe di mpanyimfo chi mo kura mo ni mpanyimfo muko shobia mutwa pictures basa me ni time and twa pictures o me ni time and twa pictures enti sabi brasa me na mudi na tan sabi jamfira mudi na tan onde onya bikunu sabi jamfi nya nipa NDC ni nsuma bia sabi jamfi osuma ho wonu kra no che biska nipa ni hinska free ni sanu mudi nani be ye fendi atem Sam George gina ye na emo no se sabi jamfi kura be dey na tama me go so aposha wo Sam George ye wan Sam George you wan umuade e walo gante no umuade a wonfa ni panya hwe no baba ho ani apɛ no ye no masa wo ya NDC ni so ne NDC fo binima mo wo defend Sam George anya min problem defend it but so wo di atama wo di me Portia atama later me ba ma pipia wa hu bia me ba beto ama wo pe sina mesia di bota no ye best pipia wo bia meto ama wo me ukita bad energy wunti ni me click you because wunti me be control me kosi Portia da me mouth chance na wun be control me kosi Portia wunti me control me chire mu say obi bia obeka say NDC Portia di atembia sa nipa ne bone mom no nipa no eni bre no o chire say ono na asem okebia na no cry fact ontwantro odo no kwa na ye adwuma na se wote so obi ka chire o say NDC Portia di atema na nipa ne time no me many now so ebedi adanse say the number of videos this girl aya okasa dey tia manfo not 1 not 2 not 3 but there's a lot of video okasa or accuse okasa tia manfo and I'm going to play you that video for you to watch and listen to what exactly osaso dey to jabium but Maminka will say this girl friend NDC Portia no, it doesn't give a damn about whatever people say about her. Or say, if say Sami Jemfi, ekwacha agra de skana se mo kaseti tiae. Mo condemn ye wa bra. Sami Jemfi onye adwuma mamu. Ana mo nya adwuma bia ma no dia. And yes, she also has the right to talk back at Sam George because or say the fact is Sam George Emma Kwesi official ehunu ho say ne ho hia sen mo NDC for no kra no e ya de e very disrespect to ono osanso say NDC for na mo TikTok asia mo create content no ono start adwuma ni jam o say wo beto no ono start o Facebook and osanso say penini bia ni hono mo a owo NDC party office ono mo beti aka che ne say o mani nwura party office wo and also beti aka so friend on fa also no tam the phone say no free a penini bi obefre bia ne penini be den e be fa what you say so ochom say there is no way ono be free penini be ka so den on fa yes am go tie nsem oda to gyan na yambra ebusuya dan nsem we de emu ohye ba go tie nsem o wasande atodwa musa nsem adi obi atem na kura ne me ka akere wo na kura ne me ka akere wo na kura ne me ka akere wo ya wo man bi musa o ye panyin bi aka na kura akere wo jiro se be ri atem be di hwana atem wo hia bi o de Portia di atem oboa
nani bre secret nani bre na chese nani bre kokuam mo ndc fo binim mo be kasati asami jemfia tense acha grade sika agrada agiska firi nsem no mo be di na tem na dan sami jemfi dia suma ho brasa me suma se be ye aduma manana ana mo ye aduma gu brasa me botom dan dulu a shegia for we ndc ni na me posia me Sam George Africa Kwesi official menti ase da because Kwesi official be dig maybe atwam obedi John Dramani Mahama tem na o ka fon etre party no Kwesi official no gu party nani mase enti se Sam George antiman fro bia ne se Kwesi official dia me posia menti ase ma be bobbo madwuna kire Sam George where dey Ube campaign da be 5 years ye bufa so no enya 2024 ne start ye campaign obi a di politics echi bia onimi wo Facebook post and try because me wo de ba mesom na me nya obi a wo kan fa nchara na wa reply o me ba chira ma wani na ahoso no bibia wo ho bia me to bibia wo ho bia me ka cha wo jira wo ntimu nyina uri e wo hu bibita Mwa sa nyansa ndisi fo bi mwa sa nyansa ye nyina eka sa ndisi nso se bi anya campaign ma no ndisi nso a se bi anya campaign ma no na sami jemfi de so a se bra ba ye campaign ma na ana wa pesika gu sami jemfi botom ana sami jemfi wakoye adwuma ma no madwene se koko madwene ale se moli koko masa me ko sia posia me ni ya wo makoma so ya wo madwuma be ka kire Sam George nti ehunu oya oponsa nya se oponya mistake biem wo be nkwan de Sam George be fa so social media no so who defend na ekwo hefa who defend na ekwo hefa yani akasa ama social media dane yani akasa ama social Sam George otuno officer ne ho wo so no otuno officer ne ho wo so no mikosi aposia nsuo be ye boode obua wo chechira mesane wo to friend di sefe ma matwe apie wo de serwie nso metim wo de siwo so metwa so nti ndc fo binim de comedy grand mo ya o defend Sam George o defend ya wa wo phone so o 2 pages no di mikosi aposi atema ye o dwene se eya amumu saba be wo social media na emremre bia ba di matenda me bounce ngwani na ho so na dwuma di me ni watemo but me kansa me be ka wakoma me ka ma asem amana ka wakoma wo tena se wuntimu awe ohun video kura wo ndini da obi ani adina nya onge be ka atwo se na ni adinu evidence na hu ena me pocha me nya bia me suro nipa o me nsuro nipa me nsrade me pocha me nsrade some hu ba mu hu bi osrade mu hu me nsrade o na wajim so magin chen nti so uye ndc fo ni binim na so wudi agro ye wajim so obedi atam obedi atam obetima di atam bet mi ubondiri di matama wani na hoso me ba so dia me di wata wo ye beso because tamasa me demfi brasa me echa agrada hins ka gun se na musi fa so dina ten no enti tata ne dia sa me demfi onye be ma na no onye obi kunu ne sa me demfi nya panyini dan dulu a shedia nka mo bo madie ya the politics ni ba social media mo content creators fo bi nima mudi ndc achi no enye politics ni mudi ba ndc me nyo obi a campaign ni be ye politics o ya ye waduma sacrifice ndc fo bi nima mo social media why na ndc nti ba kire ne da MPP fo be gudo mahama ni mase be kasa ensem fata ye be ka bia na adoma be kire no wo aduma be no ye ma ndc masa me nya chese menya sa content creators fo ni bia mo na anu ada no mo be di politics achi no mo be ye campaign mo di mo ho awura mpanyimfo me Porsche me menya ko me Porsche me menya ko bisa ni po ni mi deep wia me nya bia me ko me pepanyini bia obehu ni njane wo office wo me menya ko enti Sam George bua ho o pasanya sa mistake na bi o pa me yehu so o bua MPP ni bi ni waje ndis ni bi wo wo ba nko ya do be faso Sam George wo pasa program ye sanse se biem wo ba hu we defend for na ndis for bi ma be defend me maintain ba smo one me bauso Sam George one me bauso because Sam Jamfi one dia kura de one friend ni padoma nya ndis for mo
Sasami Jemfi kwa ye, brasa me kwa ye o baby. Na grada ase niska. Na grada o cheni bi o niska free ni se mutim betu money te di na tan kansam ya kire brasa me a. How me say Sam George mean to me na tem. Na dia Sam George ye panyini chen Sam Jemfi. Dan duru afo shebi asegi afo. Sam George ye biku na Sam Jemfi so ye biku. Sam George ye bema sabi brasa me so ye bema. Sam George nchane Sam Jemfi. Me kan me chirawo. Andi se fo bi mo budi Sam Jemfi atena asoma mo. Asoma mo so be campaign. Mo NDC for be mo be catch me say NDC so am say be campaign na mo 5 years ne to campaign na anu ada 2024 be campaign ma NDC tifri mo di akase say woni mpanyini bi afre panyini bi onfa me boss panyini bi dem afre no o pa bu panyini fo ne say be ba pa wa me mfre me ko bi wa me mfre bi o na me nya bi amnya ho hyehyɛ so me mfa ho hyehyɛ o me nya bi anya ho hyehyɛ o dabi me ma kwani because me baby am tena nyini ye no ye muni pa ba mu ho ye mfa ni panim enye fem ho nti me mouse a chance oga say ye betena say na ye nimpanyini ye twa picture kwasi official ye twa picture na be post o ko panyini bi wa no be post kwasi official bibi jejo e ba ne se ni wu gay wutin handle some George phone obi a wu ye gay but do to okumasi abu to agum Sam George minister of communication obi a oye ga wo Sam George utu gay for so sa abema nso onima Sam George me catch oye gay nti onu atim be ka so tin handle phone na no obi oye gay dey tin kita minister phone na hey o ba say nje say na which me say turumu no de muturumu secret nyame adoma be kama yiepie na nanama beje Ghana mansi wa yiepie me posia Guadia papa bet ndube general limit. Ndube general limit o. Me ndube general limit. That's I say. NDC so bia. Wo da ben da no be campaign NDC. Wo be NDC na me. 2024 ya we di NDC ati ya be ye campaign ya na. Ye gira social media ko bi NDC for MPP for mpanyimfo. Mani do ni mi go so ya post ya. Ye gira social media ya ye waduma sacrifice. Ya de run to go mensa dim too mad ya chin ye. MPP fo ni be di John Dramani Mahama tamba egu na ni mase. Me so ma di MPP fo atama gu. MPP fo ni mase. Politics atamwom. Me ka no kra kire. Wontim ntrase. But wo ya NDC ni NDC fo binim. Wo beti wa be kan ho ase but wo di matama letter me ba ama wo. Letter me ba ama. Pibia wo bia meto ama wo. De munim. Ya mumu saba be ni me roll ba be me no. Me nkasa basa so in the video you am nkasa bi emu mema wan hu limits NDC fo nso bi NDC fo ni bi obi aka munyansa ketwa se ayuo koko sabi ne brasa me jam fidi aso se be ya adwuma man wa hu ni muska gu ni botom but mumutin disami jam fi atom bi ntimi ni Sam George atem mo mama kansa mi njira mo se se wutinya kwanya bedi Sam Jemfi aton NDC mi ko sia posia wutinya audacity na authority be kaseti ya Sam Jemfi ya wadu ni se sania wamu Sam Jemfi utin brasa me utin dinatem gu nanim ase to wani tagu si ni so a wokeka ne apeche no de antini mi ko sia posia panyini bi so afoma mentimu nka nkire no fa sa adwunu tutim. Me question me busa Ghana police. I say, wa accuse Kofi of Kwesi official say Kwesi official no turumu I can say gay. When the kan no last week was sense so ene. And as at now Ghana police near mo hwe mom picking up. Wa accuse minister for communication so ye gay. We didn't attempt as na boss na kwasia in some hu hia aka che papa yi Sam George also this cyber security amendment bill eba Mr. Nyamidi Israel so what made the bill wake up parliament now the 14th of November omo pass sa bill ya mesre say sa give for NDC poche what in the be example na wait me am running na heading any nedi because so the example now that is the only way Ghana for be who say
whatever you are doing, you are truthful. Then you say, oh yeah, rich hunting, or you are just doing something that opposition party. Because before someone to me about one thing, about accuse you of something big like this, no, 90% say or evidence. This same person, as I also say, the former second lady, Hajia Samira Bawumia, Dr. Mahmoud Bawumia, and now a kum a year mammy and up no drag my wallets. Now only cook the dear. Now Umuku did that it's in a mamma so you could next say allegedly not to my mamma poison. That's what I NDC Portia as I to ya. And Assad Seminar Walker say, she has not been invited, she has not been arrested. But if this same thing came from MPP Nibia, who say by this time the Ghana police are to inside after Sanipan. I know because we are in this country. Obi kasa keke bia na no kwa na nye we bia no ye kwache no obi kasi embuse obi question ye kwache no but obi accuse minister so ye gay we accuse the former second lady so no wakum former first lady and as at 7 work say Ghana police see omonte ye omuhu ye the criminal investigation department any NIB National Investigation Bureau say they've not seen on or heard any of these accusations, sir. This girl, my friend NDC Porsche, that's what they are trying to tell us. That is what they are trying to tell us. They are trying to tell us, say, they've not seen or heard their girl way at Atubia. But the question is, if Senken people didn't be near Cancer, that's the question. Yet teacher o man e wo na bi mutimi kasa bi mutimi nkasa na because Ghana folk busa question they say eba na say na obi etimi e ka the same thing and now something po endru the nipa na ka but that person is arrested. Someone say something that is way more than what the first person na onon kan ye che ne kan and that person is still working freely. Nothing has happened to that person. So abronya asemu a PM or courts are judge in to just say no one is equal when it's come to no lawyer anymore. Is it true? Because from what is happening now, that is what people are trying to let us understand. But I can tell you on authority, so whenever power changes, this girl will actually explain and provide evidence for that accusation or against the former second lady. How do we Ghana and same TV? I'm just to any promise.